Amarga mesra-mesraan karepe silite di pekarangan tonggo. 2 ekor bucin dipancal jomblo permanen dengan sekuat tenaga. Diduga jenenge Cynthia karo Jamet, disingkat Simet. Si Simet membuci nek semak-semak pinggir got mama papaan padahal durung rabi. Tapi sayang Rijal gak terima, langsung ditaici teko mburi berasak berjamaah. Sekian berita dino iki, muga bermanfaat bagi kita semua. Oke wis, sugeng sonten. Hei Toyol Brotherhood, pijetono aku age. Kita lah pijetono ojo sungkan-sungkan. Ora lek kena corona. Aku mang isuk wis tak install semada kok. Aku yo wis cuci tangan, wis adus mandi besar. Loh, Yol, kon iki ora ngrungokno dipijet kok malah dikokor-kokor. Halo dulur-dulur, balik mana nang cocot walah. Happy New Year dulinan pelembungan, cagak listrik langsung bledos guys. Langsung gopo sak kecamatan. Jangan biarkan perayaanmu kebanyakan delereng seperti bocah iki. Ngelamun gara-gara kesuwen nyawang susu malah ora konsen. Ayo nih, terus nih, muter sing banter nih, ayo terus. Giat no sampai lemah bolong, sampai dadi angin topan, ayo terus keluarkan kekuatanmu. Woleng guys, muabuk kurang mimi antimu. Halo guys, kita lagi vlogging OTW menuju Bikini Bottom guys. Wong salah ora gelem ngaku salah. Jembatan Gergopol ketutup truk lemah. Gak iso liwat, yo wis tak liwat. Nek isor nerabas kali, nek isor banyu kayak crazy taksi guys. Tolong ini diamankan bapaknya sopo ini guys. Lagi berusutan seperti superhero Superman. Aku khawatir guys, engko lek pas meluncur katoke melorot di sawang rodo sebelah omah jerit engko. Wis rampung li potongane li. Ojo. Lho kan. Koyok maling nek pasar wedhus. Wih, ganteng on aku. Oh iya. Tapi cari ibumu. Warek wedok suweneng koyok ngene iki. Matur nuwun. Oh iya li, podo-podo. Pamit sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, le, gurung bayar le. Waduh, lali yo wis ben wis. Warek iku pelangganku sing paling konyol mbek paling angel jalukan potongane. Tapi areke wis 20 tahun langganan ndek ini. Mulai motong rambut, motong kuku, motong brengos, jenggot, motong manuk aku yo sing nyunati. Sing paling mangkel lilian bangsat iku wedi mbek mesin cukur. Dipotong kayak tak cancang rumput Jepang sampai kompol nek kursi. Yo rambutnya malah puwetal kabeh gara dikoyo PT. Tapi sing penting menarik betina jari ini. Hancuk. Iso ae. Tutorial cara nggawe otong blotong. Pertama-tama cepak nolontong buki petang tahun kepungkur. Dibuka jerone, pastikan tengiknya luar biasa. Mari ngono cuilane dirajang-rajang pakakno mantanmu cek keracunan. Lanjut cepakkan kapur barus, bubuk kapur semut campur susu wewe gombel perawan. Terus ledeno nang ndukur ndias musing panas gara-gara kakean mikir utangan. Langsung diudo-udo hingga bagiannya bagaikan utah-utahan kucing. Mari ngono suntuk nang lontong. Tahap selanjutnya, suntak minyak firdaus, kentang brocoli, tomat, otong mini, gabu sumpelan. Ditoto sing rajin, baris sing rapi, cek gak diseneni bu guru. Wis tadi, otong blotong spesial siap membuatmu keceret sepanjang jalan kenangan. Pengen tak sedot. Kode ram. Enak iki. Aku mundur alon-alon. Oleh apa ora? Mau pikir nyamuk mek aku tok. Amarga weteng keluwen kemerucuk bagai tabuhan kemidi bedes, beberapa ekor siswa lagi tumbas siomay dari njaba sekolah. Nah, bisa disaksikan nampak fenomena langka sing mek ono ning negara.co.id. Panjul, Samit, Cengmet, Budi, Agus dan kawan-kawan lagi ngantri badokan guna antisipasi kaliren tak tertahankan. Sang bakul bukan kaleng-kaleng, tiada lain tiada bukan wong cerdas lulusan S11 teknik lempar lembing. Menggunakan teorema SLJJ alias siomay langsung jarak jauh diintegrasikan aplikasi Go Uncal melancarkan uncalisasi antara bakul dan konsumen. Kerasnya persaingan bisnis ing 2019 membuat cangkepnya ibu kantin muring-muring setelah menyaksikan video iki. Sekian berita dino iki. Engko nek ana berita maneh tak beritai. Oke wis, sugeng dalu. Ingin blung masuk surga? Ketik rek spasi barokah, kirim ke Wahid. Ayo SMS rek cek mlebu surga. Raimu lo. Berita mendadak tapi gak digoreng pemirsa. Populasi ulo kadut nek desa Sumber Entut meningkat 700% nek wayah musim udan. Diduga ulo iki spesies Reptilicus cemploicus.
Hati-hati lho lek nemu ulo iki nek jedingmu ndang kepron boto. Soalnya bahaya ulone berbisa. Ulo iki senengane nyakut manuk. Sekian berita dino iki. Engko lek ana berita maneh tak beritai. Oke wis, sugeng dalu. Ya, berubah. Monster nakal, merusak lingkungan. Ayo. Ih, gak kenal rangkul-rangkul homo aku nih. Lama eram jaluk didoni kok. Duh, Gak enak, cangkemnya mambu terasi. Siamplok kapok akon. Malah demek manuk tak keweplai lho kon. Cok masa depanku. kapok gak iso ternak. Wes gua ae ngenekan garai rico.